টিচার নাই, ওই পরিচালকের খবর নাই, ছাত্রমাত্র নাই, তিনি চাকরি, তিনি চালক, এবং ঋষভ ক্ষমতায় তিনি পরিণত পার্টির ছয় যে দল বরঞ্চং পারানি রিপিমার হনাই যতনা কালসা অন্তবন সরকার খালি নেই অবগই আনি কম অনাম পাইকা TWF লং লে পুবাগ্রাম লং Ada jang ada hal yang tak kenal lagi nak. Jadi, bukan apa itu koyo. Apa kau baca kenal di satu apa? Kaham kaham yang berpakat. Tentang bahu sini dalam dari kumpul kita ini kau saya betul kenal lagi. Đang lấy cái lia, đang thở. Kau kalau sebentar tapi kau beri coba ini di dalam dia tu ini aku tu nak dia. Ah, susah pada orang ini kepolisian. Ini saya kalau kalau program satu ini ini most powerful. People in classroom, leader of the opposition, ini program orang ini mana hamba paya roh paya hamba paya. Agar kau tu ini dia, ini program satu ini. Baik kau ini dia paya orang hamba. Tak pernah hamba itu. Tak pernah. Angkat polis saja presiden kanan. Fundamental mandate to not issue. Our constitutional fundamental right to issue. Education, right to education is a fundamental right. When we speak about the fundamental right, the right of student is come about the language and the right to choose the script in which language or the script the particular community wants to get an education. Right to education is a basic need for a human being. Apabila pada satu jadi barangnya fundamental rights so dari sini right to education Tuhan dia. We know the United States of Tripura as a leader challenge for governments and farms of the soul. We have the right to choose our own script with which script we are comfortable to get education or to write. Jika baju sini ramai, mau baju supayonai, bukti bahawa supaya kita orang Abo tu kembali di odikan dua, abo odikan cuma scoring je, baru di konstitusi cuma rio. Abo ni bawa dua, ini mudah dua je over, je di mana saya ni bawa dua, tu dia ada pemberian ini green, green tu hasilnya ada kamu kuinai, abo ni bawa dua, baru di konstitusi cuma rio je. Orang kirilah ni orang sini yang mana? Orang orang kaya, kaya, jadi tu harga orang lagi je. Orang tu berasa orang tu hal minoriti punya tu orang sekolah ikut, orang taman semua. Apa ni kau pandai? BJP sana ni kau tak, terus ni bayi siapa sah? Sabda pindah dari semai tu asing. Jadi kau tu ni development ayah asing. Saya jaga bawa. Baru ni konstitusi sudah right to protest, right to demand sudah dari asing. Kau tak ni comfortable language, comfortable script tu use saja. Baru ni sarkar, triple ni sarkar. Kau tu jaga bawa, kau tu ada juga protest sendiri. Kau tu bayi sudah kau sendiri. Dari sekolah ni kau semua orang tu aje. Baru ni konstitusi ni fundamental rights, sekarang right to education tu boleh amendment tu. Apa ni pandai? Tak kurang. Jadi Mizoram state, Junikan state है, Rama state में जो state ni, आप भी university level तो इतना काउंसिल के तुम्हें क्या? किधर में गए? Rama state में जो state, जे जगह पर एक टीम में क्या? नागालैंड से जो Rama state में जो state, Roman language का, English का जो official language के declare के लिए state राष्ट्र तुम्हें क्या? Why not we people have choose Roman state for our own convenience sake? What is the problem with the government of India? What is the problem with the government of Tripura? This is my question. And my another question to the honorable governor of Tripura is, why are you being shut by us? Are you only the governor for city people? Are you only the governor for the black people? Now if I say these people, I should have a comment. No.